How about I saw Jan walking? Ako tanaw Jan walk. Hi guys! So, karon guys, kanang kapila na dyan nag-take guys kay akong guest, grabe dyan ka. Juan guys, grabe ka correctionist, ka perfectionist ba? So, na ko dari ila, Lulu Andot. Oh, wala siya nag-react guys, wala siya nag-react. So, unja na, unja ra, wak pa. Okay, keep quiet. So, kani akong guest guys. Katong buhaton karon ay, shout out before day ta magsugod. Shout out sa tasa. Naasa kong likod nga si Janjan. Hello. Onya, shout out po ta ni Tonyo, ni Janice, o ni Katniss from Linsab. So, shout out. So, karon guys, ang atong buhaton is kay kon mong guni siya guys. Usa ni siya ka English speaking, no? So, nagkatawa din siya guys. So, usa ni siya ka English speaking kid. So, karon atong buhaton na naman siya gamay nga mga nibuan nga Bisaya. So, ato siyang ipa-translate. So, mo ni siya guys. Hi guys, ako si Kohath. Ako duwaan Minecraft. So, mo ni si Kohath guys. Kohath is grade 1, no? How old are you, kuya? I'm 6. 6 years old. Kini atong guest karon usa ni siya ka kuan Inglesero ni si Ja. So, mo na nga itong challenge ni Ja is ato na siyang ipa-translate sa Bisaya. He's playing Minecraft. He loves Minecraft. Mo na ijang buwa guys. Okay na, let's start na. The translation, okay? Okay. Okay, Kuya Kohath, listen carefully. Okay? Can you translate? Take a bath. Likot na. Wow! Correct! Have fun. Stan na mo. Pinakamahal mong stan, ha? Charan! My nose. Okay. Next. Translate this into Bisaya. Please eat your lunch. Panihok pagkaon. Okay. 10 over 10. Next. 10 over 10. My favorite drink is milk. Ang paborito drink katas. Yay! Nasagol English, pero next. How about I wash the clothes. Ako ni ko sa sinina. Next. What's the next? Okay. The next one is I'll take care of my brothers. Ako tanaw ng brothers. Next. How about I saw Jan walking. Ako tanaw Jan walk. Liho ka. Lihok. Okay. So guys, moto ang kanang translation ni Kohath. So medyo galisod si Jano kay is kanang nakasabot si Ja pero maglisod si Ja o translate, no? So moto guys. Bye-bye na kuya.